na sabi na sem nyina ne se oyobi a oye turumudifo gay na wose wajai enti oye obeka de ma ne kowura mu ene de akọ turumudie no ede na kọwi na wasi ne bo so obekọkọ tunti ose me nkata nanim sanse wonim de woka ke sagita o nyama na tutu agu agita case number 1 it did say Beyonce any a friend so out to them or the Beyonce as you put to a group yasem to one on wabet yatom I will call to hey what day in court Beyonce yes mommy to me for bra Beyonce and sister Beyonce oh media say maybe the Ghana hang for blaming me. And I interview on your first time I'm a TV station be brave. None of our social media, but don't go find them already. I nothing I'll be pay. Oh, Mudada. Eh, ma. Now, the young Cassad is for Beyonce. A friend could you? Quadro Beyonce. Ajeta. Yo, Quadro. Ye, not dear, yet, not dear, said any penny better home. Did kind. Gayism, the Becca say spiritual and a lifestyle. Oh, it be a lifestyle. It be so spiritual. Which implications background? And you don't know who could say to Mudino. Make on can say, make up prepared. I fear baby. But I say, I fear baby. Bear 2015 more. Okay. It's no more bear 16 years. It's me calling him society and that's how I'm inclined. I'll be so be as prepared. It's me calling him no be and some conda circle. There were bare 3 days. Nah, minimum be and snam the numbers of us, and Papa Bim say, oh, I blunt me once on none of so me prepared. No, so, oh, and him do coffee and no more Jumai. And that's what the code film to me be bear now watching. To me, or the amount of frames I remember inside. No, I just sang that in a spot. I was in the next month. I found caught the name. And so rather than some farming, there was a minimum and a corral. Now for bad. So 16 years. 16 will be out. No, Madam, my mouse, Rosa. It wasn't found for him, mad or and the jar. Or you let me fire about. Patra. Or you, Patra. I don't want him. What is this? Is 93.1 FM. I would say, oh, a mesuka crown. It's a bit in a casana. I am Casa or my Sabina Bomosano. Definitely, sir. Obuaha, a homos. Oh, mamma, doctors for near you know, in science form. A homos, a woman. And so, no, so one under so ban and say you won't you give a son and son. I walk on a yellow and it's when you say, we gave to son and out the son and I'm saying, no bear 7 years, I'm Nancy, and because money bun penny at the auntie. I know Nentina will yet sardine. This is 93.1 FM. Then I got it to moi. I say, ye woman boo to go. Sir, I'm an internet. It's a door, yeah, about if you are ornament. It's no year about on the bear 2 weeks, or Sabe about. If you took one, be that be me, because then I'm treating me. So now, scout or scaka crent, no. Oh, it be by. So let me need that. This is 93.1 FM. Auntie. Then you brad and if in a buy. Oh, say, or back royal virgin. So I'm on a barber, so any young cantam. So we do on 1 yard and I am what they are bent. Could it be? We'll be trying to try the issue. See, what that ready with me now. Watch it. They say, oh, that who said Tono. This is 93.1 FM. What do you say, Babu? We'll bring in it. This is 93.1 FM. Kentinachas are fed ye, a mobi, Moja by, but enough why you used to. Into a dana, I say, Ube Remu, Kessa pass, I bear with them. Some minutes now, after the minutes now, basis months. None near. But my own. Okay. On them basis, man, or make makeup school. Because she makeup, Accra. This is man, some people come as back.
nti edi be me di be wa amatem yes me kɔ no na so afo obi fufuro wafa be ma fufuro and na me so man kasa na me fa me niema e ba kuma ase back me ba ye no na ja me tse papa otunoku enka no sa to no organize mom ye gay obu a ho kyera na ase niema bi nti na owom ti organize na me ko obi na omutu me fua na This is 93.1 FM. nti me be ma anya anchasa sa batwa enti pasa papa ne nko ana odi wo batwa Beyonce ade e fi se waja o me yo na da papa do ni me first name ni lady bi na nam afies kapa social media me ba fies kapa yes kapa ananto hima ya ka chense ne ma me chia ne pa woni me no ne ho ye me fe me 120 hu obi sa na me ni age me daja ono so aya de ne kro nyam nya nim ni first na me se mantale se me more into ono ene hu me ne obo ba ka so bo ye gaint no hu ye ni nya na se hu ye nwu eso so no fa me se ne nua onom ka pa na me num bi me ne da na mpa so na me shira no me kwa na ma ye makeup na me say ye makeup se lashes me kwa obeyi mi lashes no wa huru manim enso na me yesa wa mpa ba oya me sanka kran na social media TikTok so me do mu nyina ase omu nyina so do mu sika support me ne ntale ne me ma ne ma say dia maka ba no waja ahye ate me jai eju wo butai bi se wo be ware batwa na wo botene na wo yire nso be botene mo be de na matra ba se me jai ba de we a wo yam hu oh so bo ha ni bia te so ba so wo yelo na net wonyagi na ne ebo a wo ne yire kan bebele sanet asemu enti wo de ne de wajai patrai ono na da roma na mitimi jai kura eti wo ma me hu se na de a wo ye no me ma me wo free mu wo ma me free free no bo wo be 4 years sa patrai eti wo ma me na papa nso me papa de me fan say wo ye tiase wu because papa bia wan hwe ne ba bia so tiase wu no kure en wa kan wo na awofo na omo wo omo na omo hwe mu ye enye ge nkuma ho edi adwama omo na asawofo omo no mu wi ni George gangster no mo de adum no omo ma me an ho mu ye ya fa ne se wa ko pra betumo ya fa ne se enka ye hwe wi ya ka wonko wie nkan enko da se ka ma papa ne me fa wonko ni fie enko bu tum etu papa kwan bi so no wa amwa me enti me kwa me se me mpa nanim kura hwe no wa yi o inche ho na afuo wo nuanom ka ho patwa ma ne mema patwa ntafo mun di meji omo so te se wa na omo de da ba omo tsa tu na epani patwa meba ebe to aso na meba sisi a ya se ge no wo ho empani fo ya asem adifo ye di do kodi akola ya akola na no tutu oje papa fo mema baby atena mo de na mo Ghana ha no mo hwe ye na ewi ase atemu ho di utu isi a no akodi uto mema baby adakra no so nya baby na ti na tie obekọ judgment o sinye ma menye ne yie ma wo o se examination apoto bibire wase dodo o se yinka obesi afam abroso afase ko ni nyina obe ne judgment dental clinic o be ma o silver kama na wo polish so na ye kama tachiman takrade ni kofodu ye nyina wo ho 0559139582 me pa show golden dior feminine wash kama oba golden dior feminine wash oba adia eni wu kama se bia homachi ukun pese woni wo da kanya bo apaye se wo ma ne kwan yo ba ne me nam dross ni ohonye ama papa no de awreho ohonye kwa bonti me pa chewo golden dior feminine wash oba nsuogu pampan wo wase wa utena se wo dware ya utini se de etuba enkoyi ye ba enkoyi a wa asakatonwa utiti utua e de koda ho a sebi eku ohia enye ti sente wo wankata kura ohia enye eboa na be ma no me pa cho golden dior feminine wash count omnika obe you how ni nyina for be mo ba confidence level na yetia hwuma homache me pa cho confident flavors strawberry cantaloupe lavender jasmine aloe vera mint and a lemon 150 ml and 100 ml fre naji wo de 0544
198043 so open back so pese utu atong lady no free US bar Friday no Jackie no eye ni wadawroma munkoso na munyuso ne yento yafi etinto so 198043 0554198043 ya munyuso ne yenwimo ahomache ba mu me pacho Boris B and papa fie o se proudly efie akokɔ no na makwa bi eno de akɔ no kese de emre ye me pacho benye bi ato bomodi an so obeji me pacho ko hwe BBC na fa wo ye party wo engagement de bia wo benye bi ato kama Fraser 5 oboy buy medical research adwato adomanu ane ye kro wo yale enkoye onasa tatai onanda tukuro break up ene de gunkwam abomu eregu suhye de dede ne de waka obi anchi akrokro wo ne kra mani bi break natural give us P capsules the secret no give us mesi mi jirem sisua awomu hwimwa usisi enkotiam ko ne moa give us give us ko ni bomu no give us about Mr. to malaria na ma watimia tibiedi fagisi ene capsules nensa wa aje ba na boso be efri ho 0543222470 faith homeopathic enro enkitoa prophetess pebi Elizabeth otechemana se fagu ho ya de se tibia ene edi betu no anyasem kitoa obedwane yade no ukọ ayamukuro hwehwe no stroke ahina kokobi ho wapo so pen na kira kwan usisi atia onye frungo ba yade ben ma minister prophetess China ba oba panyimi uye fiti ampa Antieku Junction jidi ne ko sotium kuma sa anima kokoben bogo so American House bomoden se obebe adwuma free dwada kopem memenda 024458 Beyonce no wabonyo no yo ati atomo no buy yo za boy we ti atomo no buy faith me pacho ye be ko Canada me ko ma for me ho ma wie express group Germany we de me ko na me ko mfo obi anko bi me ko because suade na mabomodin mate nwoma na se wo ye doctor wo ye nurse wo ye teacher wo ye fitter wo ye driver obibia yenko prophetess nyame cheba abofre wa ben dodo efiensia onyame amane tumi abofo wa mana abofo mu dinachi koho obi pasem obi achew ontwa kapre ontwa la testibe enzo dadem kono ho onyini firi ho aba wo se ukidna say obedi be shem abofo na yedmo etom di be shem 0535897699 0535897699 prophetess nyameche Adasa Travel Services abamayen we ni America lot me say wo wini bi abra kwa be fa so abe process ye mo bi nkodu sika me patch yenkotwuni o se 2024 kama frewonum America ba yede America no mdi company ni bia ba ha obeya wo bibia ma wo betwa ticket ma wo kwa ba bia obetra ama wadwuma bo so mienu na de start ni tua no start tua bra fa number no akomo busuafo 714-368 0249-714-368 who are winning American lottery eno ne ye dabi yenye correction ho for America dey +1-838-910-9045 na wonye so TIME tie enya asem ketwa pebinom ne ntuase ne watima tibie di nipadua no hia hoden eno de tunsa wansawa dwiba kroda eno de ona ho bon dodo ko that time intensio 669 kangen ensu papa numsio na wonno mama kansa fa wonso na no mai eye kangen akara drink water eno de ye boni padua no efa ntirimu efa nompenimu na obuna wi wono na kangen se minam nie ya obrama UGC ene bushafo nyina monche nom munye nso bia nom 0241 kangen 449191 0241 449191 me pacho Dawood ebaka doctor yi
okasa do o se bra ne nche so onye duro Dr. Dawu yade a wonsa eye kwata Jimmy krono kwata ne adwaman dia ka nyina osa ayamkuro waposo stroke afa usisi sasabo enkoyi 360 no 360 na de one payment echi massage kaho Dr. Dawu Herbal Hospital 012 Beyonce etu de osusu se sa tibia ukomu parental care nso ka ho when you be anso muntem wo first experience a ye fa uto no feeling wom onye bida ye di uto no onya atenka se ede that be na pains wom uto ho ne chi ntebe wo ya wo firi mu wa fa oba pen oni oba da pen mo se say dem wo ge etu re eto animu ni hana dia hin mu ode is 93.1 FM animu ode ma eba tani no kurim animu de ede mu sefo se moto kama nachi aso di jai na yesi ya famu to asebi etimiti ejanai no kore wo ho ubetu na ho ase pacha na mi hu bi sa adade na wona na wo ba na wona na ye fawo mbatan ti yemfa ne so wona na ye wo ba mbatan ti sa no wo fawo na won so twetwe be ma na ya bi me twetwe be ma mo ye romance na se budi ka kese papa tena se wa this is 93.1 FM fe ne medru ntiri hey eniema ekoso wodamu o ememe pra ememe pra mema so pra mema enen komo bia na ekoso asempedi office mo asama biology ana wo kire no no na misi niema ekoso anadwo wodamu abusiafo everybody yankopo lasin dia ohunu no o henini ye bu ye tu enkrofo ma tu agum papa fo mo wa mo nhamo ma hwe kenye nyame a kakoda fefe sei yanko yani mu yo abapa nyame show ene midase one ompanfo yama aye Sompa TV ashefo nyina eya ha mu erehwe uti on radio Sompa 93.1 megahertz amonso mu enitie eno kroini ni enso na koso wiase no won edonso na okaso ka overcome ye cabronis. There are more questions than answers. Semisane doso anu ye no kakra bi. Me call Germany, that was last 2 weeks. Ohenini na menim ya hanom kamia ese yesua brofno kra ma eya traso na tremu na ema mienu fefe wono ye ya semone ya num jo to do so na ye kroma ka papa wanu we akoka tremu o ema we ba kote ba kona so fefia no ana ya twenwusie na hu buoi me komi krom na amedala me so asem enti the western culture influence no ena menim say ye few se sua trawo ningina mu no that's the boy be ye ho ano apobede komo chama na wie from Kumasi Ebuakwa Canaan Lawson Herbal Center yani pani kwankyerɛ for Dr. Lawson Chairman wa mu ina ha mo ne hwada fe mo ne tie apomode komo ya de hu nya yie pa henini enra ko konfano chiko hwe me colleague bi ana oda ho ya de ama na hojo na in fact henini so mu apomode an ya de enso fa ne die ma apomodin ototo na se a na ya de ba on nipa ye mobo nipa ye mre nipa ni ahoden na na ya meka enuane ye die henini ye enuane a ye die enuane aye die drinks a hodua aba adwaso yesi ase be chinsu eda ebetinti ya nhwe se we menum ebe medem ni padua mu mesre obedi dia bisa ho se aduane a medi kwani padua mu apomodin mu no se na besi akwa afa enso na menum a enso etesen drink etesen ubisa ho na beboa dia na wakọ wanim ne santi pani kwankyerefo se mema ya ntwen yade ansa na ya pedroche kwan de santi obedi di na abanom ko ade a anadwo edidie enamono ne emujanam mesre menka sana monye moma ye ntene wieso enamono na ntwinam aponchenam odwanam prekunam bebrebe no ya na emwa o
emwa obenya enka yemma atosodie ne nuaba no so de die mu enche banku fufu abetie de hu mu twanadwo a ye die na emwa ne santi Lawson Herbal mixture ho se ebesi yade kwan na boban amanipadua na impo ye mmene honam yade ba ntempa na hwe na atu asama hoden so awie peye man Mary Meldro Lawson Herbal mixture bepeja pomoden ya hoden nipadua mu eben nane anwa ne srade a enye bad cholesterol nipadua mu ebasa akomane timi boyie boja no so be de ti adu afo na kama nipadua mu malaria fever ekum ni pampempem no malaria ntio achena ma se asie na che na de koto kofo na che no mesrew yale bi ha na malaria fever safna asio se ba ya cho typhoid fever wonu munro wa bompanie about chow Lawson Herbal mixture Lawson Herbal mixture and two ayemienu mi ensape na udi mu adanse koko nti upusa wani ya ukwa minimum ujia horo ni amaman about chow num Lawson Herbal mixture wakwa test esi BP koso yesi sugar koso unantika krabia no wa bre no home ete untimo twon na so to asen entinimu yade bia sciatica arthritis rheumatism na drono Lawson Herbal mixture ya meka yakobo bo mama na oba ma so sonko kra nti oba oye den a won company fe so oba ye bra enansia enanso oba adenti na nanu na obra na twei nansa na twei enye mesro pen ho som kan open ho asem waka edroni dino Lawson Herbal mixture eba woti yaw na ho yira yaw utumi so bon sanu a adan ya o me chima na membre na aso me ya branch ba akafra ni na befu akwa Lawson Herbal mixture no wa yake se abroso na person so ete na o check kama na how be a measure make am for Lawson Herbal mixture na dia ma wo ya frefra ahoma enie 0242 0242 133 577 0242 133 577 0242 133 577 and you want 0248 619 999 0248 619 999 and man Mary na ho kwan say wonum etimi num Lawson Herbal mixture aje obia unya enfie edumienu na entimi enko ho na oba wafa yefunu pregnant women mo so monka ho na bad time obi ama abofrani fo no ontumi anum bekura yan channel so Lawson Herbal mixture yema and Mary Meldro ya sai so Lawson Law Care mixture Lawson Law Care edrona ema yendin the virgin doctor no enho asem na making ya de na mkwa pi so be nipadum especially ayobeka didie mu na onum nemum no ya o yade a enam ennamu na ya esaye ebia sebe okwa janan bia yeso jo so bia janan bia na ba ya no so no edo betimi aboa wa ma oba wase kekawo ehihyewo watia mana yekoning na afri ho no aye Lawson Law Care mixture Lawson Law Care mixture Simba Africa say the year 2021 2022 and 2023 draw the whole Africa among for toye edi ho dance no ekoma Lawson Law Care adentia esane say enua bna enua hini ne nkomu ene yachi defa fidie mu a yakasa mpo we de draw no ma ha bia enua chinto ba wo tie me ya wo ti wase ana enka eba ho watinka ekofom mesraw no Lawson Law Care na obedi mu adanse be ma wo tie me a onso nkwam na gene oni obada enso ntumi nhye ne nyinsan obemen dia aka se tie nie kete ayakwa yefro anemu ane sa waso ane sa pa ocho infection ti na obeme so ate na ehi ensuo frimu bansa ajabo so a entwa miensa pe of Lawson Law Care ti obedi mu adanse ayafrefra 0242
133 577 0242 133 577 0242 133 577 and it was 0248 619 999 0248 619 you get here for Salos Locker so Emanumbi Mayanumbi aje obi a onya enfie no edumienu anaso ba o ma bofra no fo no be for your funu mo de mo nka ho kra na me sori so a emerima edro losing delay man edro ni edro akwema gani edro ho edro ni edro ya hwa kakadro ya nhwe prekese ya nse bekrama kwoti akomore dunsikro diamoko anaso yaw kokrodo so afi nufotene to mention a few ginseng garlic edro your body and pass a sayade you can google and check garlic sayade more than has 300 ginseng e bien tinimu mahogany na nimo jeni na bia dey lost delay money mo bema wo fedu watch 18 yes o banti na no madre there be oba ho oba ni ho wa wari o on wari yo e kwan da ho say onum lost delay money me medro enkoto adwuma empega adwuma enyina ho mrekatuo sisia no ne kwan nipadua no mebo mu asekuani obedo obehye obepam obedua obetwa pa ocho no loss delay machenkafo ahane nkran don hwe nsia ahane srem ebia 12 hours 15 hours now drive a carpenter fo epe edwa posifo attention at ease mesraw edwa wo ye bia na sisie di mu akotene no mesraw say ya tenase eyem peja eye nyina ho ntwa ho losing delay man ti bema ho odin de be wie pe ne kwakra mu ne mpane se edua bi enyini a na e po bem bema ene manyo obempo ni mu ohwe oba ko ho no kwam wodi na ye ya because ohun de to so no ma wodi enye odi bani a timkeja no dai ya mesraw no losing delay man capsules no ba na ngo so ho bema about to panoma 9 or share mu 1 obedi adwane nyina 2 obere sunam 3 obanum kwan 4 water franchise ni mu denti bemei obetna ya mana wie paya losing delay man capsules Herbal NH Kumasin Potemu KNG Herbal Apidank Misty Freddy Mens have made some enko adia osons asante mampon yanko sewa Herbal shop na emwa bebe atodo bia nsabe kabi 0242 133 577 0242 133 577 and afi 0248 619 999 hani ni marina se mi adoma bapa ya wadasene that's say me pa chao September 22 owo Pierre ba Nicholas Asante ai security man ai ono obone ma me ho ban yasam ketwa eno mu nua ba ba yifo no kande yidi ono so no yini ni sons and daughters so ya admin ono so ejina mu papa na na makweko na na ho te sen Bismarck Boatin ane enso ejina mu papa ena fe mobile so bebre adwane ko Priscilla Arthur enso wo ho ene wo mu a maka echiri wo mbesa beka ho munu yakosi abakwadwo nso ewen yetene kache belly Bosco Bilo Bosco enso ewo ho ebi Beyonce na dena yemfa sa de wa firim na sa din na da wo so no ye no na meduko social media ntan na ma agrofo di na hu ya de papa turumudie na be ma turumudie na ko yo na de na me videos miniskapa videos ne ye videos mu videos me turumudie na anasem mani je se wajai na wanya kokudro e ka ho asem se be ye nipa e be twe mu hu afiri hu This is 93.1 FM. Futu anya papa fo nko a na me fo ni nyina okay se wonya red say obewu a entwe obema ene oba akoda na ono oba no koda nyinsen ne beba nyinsen no nso ba wonya sky hwanhwe ba yesa na nkura na baba ya basa wo na mpaboa no mo hu no afode yesresri ska tsa wo fo ne ma masi mabunu na masi som so wonya ready so wonya adwuma papa bi
When did you binka? When is Cadabanga? And go pon was some wakla, no macron, about one may bassa. No foot on the mouth. Uni animal so able to gum, a bit more dear now be catch it home. Oh, no, catch one you say, Umuna, Namedom, you, not as will be on the giant, and then no credit. Enyan wajai. Medai rada. Medai crabe, cobe 3 years, a blue 3 years cry. Match. So to baby. It's in bed, but whom you are stone on some yegi. Maybe I want my man soap. Maybe I will, my man will approach you. Gay for my man. Oh, you put me by me and a menko. Maybe any blabberful. I don't know it's a cow, Mamanitia. Oh, Mutia. The hands were nice on our web. Why needs? Why needs? No, scan so that's all. Scan and one. Now make up and so make up. And then a man you make up. Oh, bad no panwaka no cacra. I don't the crab and then a mini make up. Hurry. Quite drop yours. Aye. Why you didn't add that so? Let you make young quench. Yeah. Hey, Mr. Champo, as I'm not ordering. Bremo, my grandson. You, I'm not sure. Matia, you, Mamma, dear, too. You're doing a copancy when you need. Send a year share a dear. A brandy. Over Transino. This is 93.1 FM. Yes, a beer may grow no. Never saw your bar. And there is a musha or better time in China mission yen. It's a me boom cacra. I want to be who says, how are you, baby? You share the hand I was saying. Near war canon. You're doing a copancy. So about one thing. Now, what be you were yet to This is 93.1 FM. Sabi, a member, a man, my baby, a foot a free moon. Now, at the age, 16 years, no 2 batano. And I know can no any mammy. Now, no any mammy, and the mammy, and Sudanka, woman, ever himfa, and no a tuna saramsa. 16 years, he or 2 batano, dear. There was no, I dare say, Obenya, baby, ask your papa, and ya, a jume be aye, Fisenusa. And now, when some so dear drink and pensovia, no one also didn't know about Jimocacra, the moment even yan for more bunsam. Now, the American say, a real sinner, so person we ye, papa. We are adoye, and now we say when you go for a shower, yeah, papa no a man in concourse. Oh, I could die man of friend when we say, you go house. Oh, a proper thing, and I know it is in the man, you know, Granny, and you have been in the at the memoir you, and then you could be a noni. Now, trying to carry you. So, my intimate was a yes or said, oh, it means with half and they were changing the cacra. Aha, now the advert, man. It's who has social media, every more quite job yours. Every more sun for advert. And to a man at the moment. Now, Jowdy has no right. A young say was so a child where you never swimming siape. Now, send an old canon. Naco point will be intimate Tennessee and will be answered to me and you know. No credit. Then, yeah, no, yeah, warrior. Yen to me emblemono. If it's a son and yet, I won't. And no, a woman who cry. No more fancasa. Or but I want way and yen. And I said, if you be also ended be. And our better as in the way in any man will be able to say, well, yeah, into slow. And I said, Nippans of friends was a man call. Was say, may ni a miska. Timranten Mabawa. So any brisk and I said, we say, ya. Into Sansona, want to acquire any mission. Bosuminsi and when ya de when ya bibia ya muni bibi nso anwum and then what so kama say pampe bia ne no ho o mo bibia e natural and now say no ni sa adwene so kwakoye nti na onyame aye ne san tini ya kan say so aba betu ya mfu a yeso so no mata no me ya ntu ya masawram ana say so obi wu a yemfa ne France ne ma no o mema kwanko ade ne mfo mo nye emma yeso kwani bom so ma mi so wu a ya no ma me nuanu ya no mpo masem ya na no so ho no mo eno ntini ya kan say sade we say enye Bible Yakupon Ochi, what the buyer my young say was she, Sodom and Gomorrah. And when to my answer so, it is an open to your four. You better not say near the Yakupon sauce because the independent bet very bold, and you are when you say, or you may dance. I dear Messia or Coleas and Moon say, or sing your piano, I will now mess or ye gay. Ghana phone chess I didn't because woman young say, Nipabit is near the target, Antipolina Brim. My lady, me da si bebre
na asemu ene yesua de nipa de sebe nya nipa da se ne bebu obi aten nyankopon ne bebu obi aten o se nipa de hwe ni wa ba nyankopon de wo hwe akomam sentini se enua be me wo so de nya nipa o okonkana se janko kodipa efie nye se wo frifia kodipa na de mfunso bi aheda nim cause obi wo hokra wo 10 years na enkwala amone na street mu omuto nsu ebi kura wo mfie nwotwe no ne ade ye nya wo beto abusua bi mu sa wo ba sa wo bebra akom se nyame na obesu ye wo enti no ma bi wo ho a saa nete nanso de me de nyame ase wo ye nua be me ase mu se enya spiritually we de physical ntina wa nwura mu anche no ye wo ye nua no bebre ni me ma ni bebre obi wo ho no mu asabe na adwaman huhum bi abetena ni mu wo bisa na osin bi so na maame bi maame ne dai papa bi for so ne me dai na adane huhum na abetena ni pari mu na eye din se ni pa na be dai obejai enti ye da nyame asema ye nua yi na wo ka bibi se nya obia na wo hu ne bia ne lifestyle wo ye ne ma bi ti se oba na oye oba da bi nyankopon abodie mu ne saa ne ma we nyina wo ho nipa bi atiti sei sabe mpraduasa o mo so ka nyame abodie no ho mo wo ewi ase ko se ye nua be ma wotie na dwene mu do na dwene sabe mpradu na dwene ye adwuma na dwene mu do ko so ohunu se ade na amoa no enya de ebeboa emwa sebi so obi sebi mpradu asa se onyonko be ma atwe ne be ma de be wura wutunu mu de sister ai sebi enya de ya de papa cause yeti bi my lady wutira nya yi ana kofa hawo ne amane abrew afi abe ma no wa akokora mo na mo no cause ene ma bi awura wo ho no enya de ya de papa nti yetu ye nua no bi no mo fosa mo am wo sa tibia ni mu no munyai enya de be boa ene yale boni asabe aba wiase ni emema ni bi wo ho a wusha wo mo sha stroke ni san yale basa ni nyina saa ene ma no cause se nne na ye wo da na wo sorry a obefa obema wiska dwene wo da ache enne de wo benya di but wo da ache nso e kine bi no wabubu na wugudam nya de ebe boa na mu ma ba time for nso ye ntumufo sabi wo sabofra no wo nya ready se wo beboa no de ya ene na jawa bo ho ban cause ani amana ekoso wo ye ma wi nya wo asabe ni awo saa na wo nemu na wa wo ye dai wo bo bra na emom se ye ma ye ni koye ma ni hu yi a bi fisa saa ani amana ma we nu nyina na nya de ebe dai ebeba na ye papa no ne ye ka se sabe nkofo bi so amatum hu asi wasabe mu bu nkofo e matugu mu no so nya careful cause ma hwe yakopon betuatua amoka cause sabe obi a wo ne ba na ase mefa wo no ma sew enya de ya de papa nipa wo se nyonku nipa de sabe ni hu ohun ti mo so munya saa ne ma nya de ebe de ebe obi a wo ne ba wo pepe bi ne ba da akye si no afre ne se meboa ebi ne ba ha ya be papa ye frɛ no a wo se emoa no wo hia de a mo nka na memoa no na me de me ne nya hwe ni penso so wo so afa no ewi ase a be ma ibetena ha na wotwe na kan se wo yale enya de ya de papa saa ne ma ni nyina my lady wadaroma ye nto nkra se oman mu mpanimfo se mo wo enhyehyɛ ye bi de kye saa nkofo na mo nya saa enhyehyɛ ye no Ghana gay ye so mo ye emla ye chi wo aya criminal offense so ho enti mesre fie wurafo efie wurafo ni bi no ye fie efie wurafo ni bi no bu hu se wo ho no mo na abema ade abema ahye adi na chi aba wo be hu wo bibi sa sabi wo bu ni tu agum tumirika sambre man ya wo ntam ho ana se police station afane ko sani ama my lady ekoso wo fie abo sa be ma bi edi aba ma bi achi o betinya be hyedem wo sa fiti ana papa mo nwumre dede no nti ya bi anyum ni se hu wo hwe sasa be nya dan a we ye obi ho di nyansa beto obi so mfa nyansa nto ho so ho na wo so wo frɛ wa kobutu agum no hwe wo daache na hia enye nne eti my lady wadaro ma yesre fie wurafo bi nom se muhu sa ne ma na moma moni nkwa ho wo be se obi ba my lady mama fa manu nsi na bi nso ho kora nkola ne makwan so a no wo fie na o se madam fo be sra me no mo hyehye dem eno so ya mo hwe mayen wo mo hye ho twetwe be ma no a na brem a masturbation na fe pono bronsam cartoon akola be ma hye dem wo ko bom so de na duane koma na nani ayete labalaba odimi ka so si abegina kwa ma fe duane ni si kwa na abefa eniema wo hwe ni TV ne phone so no ni tadua hese banchi dua ene se no transaction divo my lady beyond the man na me bano no asa yo papa na o ma me friend say
Efies kapaso. Efia. Open as one support. Ye kase wo hwe. To attest me say ochi apa. Ye di nso. Ye nana say oso. Wa ya de dodo. Malady. Akola ketwa bai watumi aso obi mu. Atene na brabo. Na Efies kapanya mi tell me ofa we nenya asem keto. Ye nya ya bre. Toda odifo me pam no se da bi nyamtre. Ene wan kase wo ni obi a unhu nipa mbobɔ no wafa no di na yini wɔtete nipa bebre yonge no ana nyame so wɔhyira no kakra enti efes ka meda wase papa nyame hyira wo na bion so nyame hyira wo sɛ wotie ye futu ene ye kwa ye benya ase bion so Beyonce no atwa so ai ni bion piao o se de o se wo de me kwanda circumstance English on my lady what the room ahokyere eya ekom so ya na ho ne makom ne ahokyere ba eye me ene wo ene makom ba ye maso because ebisi the same thing me papa ene maame ntem tokwasi ya se kan twa maame nsa me papa pa maame a chew sa maame antia se se kan twa no wa amfana anko hospital watete champo de ayeso abapim ne manso da so wasa ma do mo twa manso enti ye papa dwane jayen no wode ye kugu ye maame ne ye maame so enya aman bi e wo brema no so edwane ne ye kazinsemu enti ye busua ne ye du ba ku firi mu no ye yanka mu da because na otan ewom we wo papa afa we maame afa ana nyame eso ye mu ntemo ye de ya nane korono ene saa sabene ma enkoso a nyame ne nye ho enti abusua papa abrantie wo hwe wonim de wonim na wotabiri wo ba ma ede koto ababa wa bi mu ababa wa wo fie ye de se ba ma ne kwa nyinsen wa ne wo dwane gya wa wo betima hwa akora no na akora no ankwanko ye ne mabone malady so wo wura safo pa every 5 o'clock 6 7 8 9 girlfriend bi je jaho odi malady nye gay kura na young girls 12 years 10 years 15 years no uduro no ma we abranti ya obese anwo awodo overhead lase 10 cities 15 cities 20 cities ai uduro no muti begira ko anim tse do omo sra so fa kono ojan ye wadawro ma bra aya mam 10 cities ai so edu de 10 cities ni mana no akwadwe ne dress no some the dress is so ya no ani ai ba ko pe satin cho ya to nchen no agi 10 cities no enti emane mobra emane ntimi nkona nim emane ntimi hunu Kristo because efie ni wo yapam no oni ba bi da ebu oso ni maami ewu ni maami wu na bushafo ejapade ne ye pre na mu ye mpri nipa se ke ye mpri nipa na kadache bibi abofra wo ye fa nkoto abrochire na dache odidi am ye biadi ye pejapade aton ejapade no ne akwada kansensemu eni so kansensemu amalidi wodawro ma ede na abofra ne beye wonfa ne to ankwa wodrase na ekọ odnanim beko ye wo mpenifo bebre wo mamu o mo hwo mo o wakonye dibrenso ne ba eye kronfo ne papa eti ase ewuo asemo kan no wo ye papa na wuti a wo wu na anam wo mi kura mi mo hyemi tase wo ne kise wasa kura akaye numodo ne ya ne ku ho numodo ne ku ho because wonyamye bua for dada se wa wo ba na obasi eti ase ewuo wote ho papa didiman bi ni wontiman diman bi ni amambe atima kwam obi papa afamto amana kwa ne kato se wo ye tiase wo dia no modo ne ku ho because wonya ye bi da e wo wia sabrabo ne maladi medisi no ye besre ye mema bra ade wo ye yi e dia kora bebo ke na wakofa na wo ne da no e dia kora beba ne dia kwa so ba enwane nyama me no mama me ne tete so meboa wo nkola akomfie koduro mturum no e ya sam pa gana enu de sie ka sie che ye mpanifo bebre kura ye bechi wo mu yo because mi so mi police ni bia sabe mpendasa onso wia be mato yo eso na me ne koka etu guni ne ka mu no wo de koka na abete wo peka enti mpanifo ne yesa na tie na wo ya babaawa na wo ya brantare so ma me hwe o kama sabe kurase ni papa bi ntimi mfro se sa brantie yi se na ne ma me hwe ni yie
de ne bata no ho na ne papa ehwe ne bata no ho a ebe ye den na papa kura sini na nanim abuo se aponche ni ma befa no se yankwam kodi uto enko kura 16 years onko eti ebe sere ye be sere ye mlantie ne ye maba wo ye maame nom mom ye hwe ne ye mobo ye ho se de ebe ye nkunum de betima bo ye na ye sade a ye beti ati ne aginyinega medase me jaw kwan final word na fa telephone number ni tudwa oh me final words ne say me tu obi afo so ma won ko gain na gain na nya da papa okay ko ma di sunsan so bebele na bebro obadwen so benya scan so discan na ba hwe ho yale me say me hwem ho ye ni ntino me anya yale bia ti me tu obi afo so wo ma be pesofo bi na da to nanim na so wo cancel no bompae amao ndo we bia na social media for na ya na bi dodo na apeme me pa choma munya mo de she Beyonce ni nti wa ohia me telephone number me twa moving ne bia ohia me for products bia na say ohia me yankasa me number na 0245 93 63 29 0245 93 63 29 about Beyonce what's mama what jai gay no Tony Pakura mfana mfre no sa wo pe no na ene ebusia second case ni so agita o wo fenso o agita be ma no so firi kokote eti be gita e wo kwa no so yen so enkomra na yen fa second case mi na 21st clinic aye sciatica expert sciatica no o nerves na wo to ase na fa wo siremu na fa wo nansia be si ase ho no se ho techima eno ene ye fa ne sciatica na etimi bubu o to ase ka wo se dwe wo sirem wo je wo ba bia enye na eno na 21st clinic ba ye adwuma pa wo mu ye ntia baso bo magine wo Ghana ha ene amono ne enya asem ketewa Womuji international awards ahodo womuji local awards ahodo na anu nso na womu be the only sciatica research and treatment center in Africa bibrim hano ebi ni baby a gise 21st clinic nkwa womu de bibiduro ene besa o yare no masa de machine aka ho eya yare sabia yare bia wutimi de ko ne mama de ba ko a womu gidi womu pa no eye sciatica ena stroke nso de kwa diabetes ne hypertension ne ade Ghana ha baby a womu ho 0540 311 311 0540 311 311. There's a 21st clinic. Woman is sciatica expert. Abi Shop 75 Enterprise Empempradie Komadie Empetia Abakonkawa Nina Yedi Sisi Yeho Espejem Emi Yenimunyam Dead Abi Shop 75 Enterprise dealers in all jewelries say necklace earrings bracelets anklets watches any space na would one in Abi Shop jewelries yenim ne fretiti we din somade hu jadada da ai wono no di do no etson ensomade say wedding rings engagement rings dia wo pepia ye won set wo ho ene ye won baako Abi Shop 75 jewelries wo se wo ji aware wo yesu na wo ye kojiemo ade bia e ma wo ba ni pem wo ho sisirie mu di de ode be hye waso de ode be tu kom de ode be tu nsa de ode be tu nine eye jewelries die eye Abi Kumase ye wo mrom plot 17 adisia market chi ho Abi Plaza edankesi ni ejuma efo nani mu ejuara ko pem memenda anopa no nsia ko pem anwumre no nsia Abi Shop we bi mu amopa ne duduo mu atu ene baako nyina say ye jewelries dia eye Abi Shop 75 Enterprise Freyen 0598585219 na 0554304135 Abi Shop 75 jewelry Abi Shop 75 Enterprise dealers in jewelries Abi Shop ye wonyame hey middle na then na wote ho a why still for sano ono kwano no jama wa bre akos senior mensa ne menamu twetweme no emu aye titiriti mentume pon sori hu na enwanwa enwa me fidwom bae na me ka kire wo se mato 3p garlic mixture ba enti numbi ansa na wakoda me hu ya ne se wada se wano 3p garlic mixture ani 3p garlic mixture ema moja edu mofusane no echi natural
garlic papa bi ene edi aye aha na no na madam Fukofimpo ka kire me say he work natural health for bi bidro bi omodi aba ye friend no 3P garlic mixture na manfo tu omo tu oguso no enya semketoa 3P garlic mixture wo kotojo ne waposo na asori a wo complain no se wonum 3P a ebegya ne se hu edro yi enya mapemfo ema wo ma wo manofo anase nkoda wo nya nyamfie dumienu FDA agi adwedie nkratoyi atum 3P garlic mixture ubenya bi wo mamu pharmaceutical shops and herbal shops Fred P work e 02489288824 and 02010000021 Tell me for come some sign and a mirage meddi. Miss everyone was saying different story na me What make me see coming from crowd move fabi. Hey, you ask a crowd woman. na urawe Miracle, let's go with the jam some from Madonna. So come from the from offer. Na munti Joy Chem Roofing Company Limited in Ghana. Joy Chem Roofing Company Limited. Omna offer the platinum bond Japanese aluzinga. Ade ba maimu ha, ye the board dance wa fanan baby a. Wo da hwese ye board dance bi so ha. Right, Joy Chem for the more Ghana ha. Me so more Ghana, bu mesi na me kwetire me factory no. Joy Chem Roofing Company Limited in Chensing. Say the good dance wa, no leakage, no rusting and no fading. Joy Chem Roofing Company Limited. I want Chensing type here. Southlock, IBR, IDT, and Erotiles. Now we say a metal trusses. Joy Chem Roofing Company Limited. I want memoir for name bia and crime. Kumasi, Sunyani, Tabali, Bolga, Wa, and Atachiman. Joy Chem Roofing Company Limited. Nyame bibi wasoro enti maninsanka. So what about the papa piana? This is my secret. Give us P capsules. Emma, I want to come from now on to me to my dear one pen. Give us P capsules. Over to us, Mama. Oh no, enemy lawyer. And to lawyer no na show bottom. If any give us cold capsules, say yes, is Yaren the walls, you cold, the do nipper them when in our posa a mamma and Timawunja wouldn't give us cold capsules. Obey your free lawyer, give us cold capsules, and I give us P capsules. Hey, and they give us free. Capsules. And men are what in field what you do cronkwan ever. Give us cold capsules. A pain for a batter one more menu for an quadawin in field to me nunca. Prakasa ya duabon waso a ne dwumadi wo nipadua biara pom den ene na brabo mu ne hia yi pa enye prakasa nko nuaba ne haban bi te se kwunsusu a abonyo no ne dia akeka ho no kura enwanunu ahodo a ekwa animu yi ankasa prakasa ne sa nuaba yi binom ne akeka bobudi afa abefo kwan so a ye de ya prakasa powder prakasa powder siesi nipadua na abakwa ahodo no ho ban afrimpani yade ne yade ahodo pi ho fa enkodate de ma baako freduane anopa ne anwumre anafa enkodate de ma baako woni suhie yeti anopa ne anwumre wobra wodidi awie ubenya prakasa powder to Kingswalk Herbal ne Heroes Herbal Accra Okesi Drug Lane Dani Herbal Kumasi Mensa Takrade Mose Pharmacy ne Greenlight Pharmacy Sunwane Kashenkari Supermarket Asantoa Herbal ne Bibidro Depot Techiman Sewa Herbal Mampong etufo mfre 0550 19 15-14 prakasa powder aduane san yedro FD ahwehwe sankratu mu agiatum Adi oish honey and never surprise Edusa herbal mixture any Edusa herbal capsules who said dawo complain with sisini kokoa epe ajiwakade eno hu dwakase pa na ne because the brew yama money mema koko ni sisi yare drokese pa Edusa herbal mixture any Edusa herbal capsules Edusa herbal mixture any Edusa herbal capsules emma mema jina brand na na Edusa ya wasese me brabo bu ye Sudi me come mama me adwamo what dance ye aye chuma it's a living testimony kone kwajudi ya danu sanre obie timinumbi aje sa penfo kona wo man kwadano fo ene de onyamfie dumi FDA age adwade nkrato atom
Yamare for akwaba de obeba na tena se yempeja na fei yemfa birthdays ni mewom na yentoa so. Case number 2. Joyce ano complainant wofenso. Accuse. Kwabinensia wofenso kokote eno no so ate atum. Kwa order in court. Auntie Joyce. Mama. Be one who can some My lady. Yes, man. Oba mi show you so am Bible, Quran. I will focus yan snap the na ape. But you be am pe. Debbie, kade wo pe. Kabako. I try pe Bible. Ko yan sorry. I try am kwa assemblies me guide. Ai modiam, page mu suro hwe ebri. Page Bible no ba pa. Akadimachi. Me. Joyce ano. Page Bible no kosoro. You cry me Bible. You cry me Bible. Sasa mo ami beken. Sasa mo ami beken. No kretro do. No kretro. Mi nitro. Pacho mi nitro. Onya me boa me. Me boa me. Order. E ma yeso. Yes mama. Me pacha o mo ma yenye birthdays in firo na mami enkona asem so. Ese be ye kombo krati bi sei. Aha, haji agudani. Aye. Boshema group. Boshema ne kwasem. Happy birthday to you. Oba pa nyamishra pa. Me mami bless her when me mami am try ni JUK no. Mami Lydia Donko oye adwuma Central Criminal Court London. Ofraju so bo ankra. Abi je o ka Auntie Lydia. Oba ya e call ni ho no. Happy birthday. Na wachina no odi ni birthday no se ma ne ba o TV so de me start ni. Ne kwasem. It na pre-birthday photo shoot. Mike mami ni. Mike. Mami. Mike. Ne mami ni. Enti o kan say pre-birthday shoot. Birthday shoot. Birthday. Edifo. Birthday to birthday. I say mami happy birthday. Auntie Lydia. Where Veronica Chinewa 21st clinic. And we Juma manager Daniel near Juma phone in Irish. Happy. Oh, happy birthday. So na misha de mano. Yango bonjira pa. Ma Julie. Obapa Julie wo Amsterdam club mu. Ahini fan club mu bi. Papa B. Ye na Auntie Julie di na oda. Happy birthday. Na mishra e de mano. Na me mano kwatente. Amodi ewo. Yanko ye nimo e. Ena ko broni bra kwaku bo ena onu su na ya ton kache Amsterdam ya ton kache wada bra kwaku I wish you happy birthday lati nyami shira o ma de wiye nyina so ai Millicent usu bema abiji ena e wish no Mr. wish you be happy birthday e wish no nyami shira happy birthday oba hema kasegu akasemu no idi asambe na wo ade abedami Ba cho asma wa am de abedown say eni wo wura bi neto e friend kwa bensia moti ho set awade mu an emprachi ba cho okay onyanye m ho ade wonna trenya say emfie 9 na echiri eti yard ma me for de mu ye me de oba meka no kracho ntu ba koye bia wo betia no ba takasi enti say twempre mu ode emfie 9 onye ho ade onso na beta TV so se dia wodi nkwase asem wodi no do sika yo wa wo me e de na si da wo asre ansa mama asre ma ba cho de esi nyina na say mishia papa no ye papa panyin mishia non kasa de nada na asa sister wo dada wo say mishia papa panyin bi kasa bu akasa mu ate no wa ba ne nyina mpasam no puma sible pacho ba cho be mfie 9 na ma emprachi mu de atinti mi hu no so be walem na okay ena mu bi so ena ma mi hu oye connection ma wo ba cho ba cho ni pa kran be ka kire me no o ka so ni yele me TV so na ma ofre me so no kwasem so na ma ofre me maka ye wisem o be pe me ma dwen se enka me nwale bi mi ja wade me nwale bi mi mai mienu ti mi di me pa ahwe me ma ya wade pa de wa be nwale bi mensu au nyabotere meba na home esu ne de ma ensono man trans Leicester Ghana amwase o se
oba obra ye no ahunidie be konkan modern ne famo age say yes na wase enye kama na ebe yes sanitary pad extra long ten to ene ye wo minty overflow ebayo ebe mo ahunidie na sope so 05 yes sanitary pad ene bebo ye pa baby o 2 first ubenye bi ato ba achamfo ba ma yade nwane na yade ya ochika se ochibremo ukotodwe wadwonku wabotwe ni nyina ya hwe ho asema yeteze checheche gonorrhea untimi na so obre achamfo ku ye tu asie funwi ebeko na abua papa 0244988004 echamfo bana yade nyina nwane who 50 who 35 kan we ope adwuma ye fa no TVET insanu juma no for people ni pen the number 0308 255775 Spanish 3 power combine edo we bua ma anti ages ni bem na wa hunu said ni peduanse tie e fentini na ade kutawa wadwen be ye sha wanka se wo hunu se ade ni kwa ko pe bi no Spanish garlic mixture kai to na se ahun yi cholesterol so fentini halitosis ni peduano no woni mu ye sham oju ho so nya ponche 02 ko pe bi no na emwao 111 na entumi emwao mame na wadi kan wale agya pen ipa chan e na we sen ka wo wale bi ipa chan ma wo mi unity nkola na nyinyini ipa chan kasegu adinu ipa cho de ma wona chi nkro we S3 ene o ma nyinyini enti wo hia papa na de adwuma ipa cho yekuyani e na wo so ye de adwuma nsu mi de dwa to ne ma ba so me ya aha enti mo ono no wo yere ipa cho no ni yere enti ye de na esi ipa cho be no ka so ni na mpa e bise mo so ampa no ni yere me kra na me ma adwen se me nwa no mbe hia me ma mi na ma me yense we na na ni afi nti obe ya onire nti we de walwe we so de e teacher for de ya no mpe nkura ne ade nti we de ba to bombo ya osi de na oso mpiri na teacher for penkura peja wutie ya semben e pa cho na me ye ne se mepe we no ne ni afia bia ontimi nya mbasa na teacher ni de be penkura enti yo ya na ni afia ko do fashion enti me ne ti won me so awo ho odin ma me pa enti eso wanya mienu me ne ti won na me ka che ne se me de me wa wo problem enti bi obe na adwen so ope ba na bisa eno so eno de ha adwen na me kura mkoye ho ade awo adu de wo bi memo obi amwa no mfie sai pa cho ko nenim ba be 50 plus ana okay bisa na wo sa ta mo na mame ana to pem wo se o tu me wo so kama baba atakesi se peni na so kitwa ye wa wo me eti bene no ho na anse wanyi me kwasa na no me dafo menene si wona entie ene transa me si papa peni sa na ya o mutumi ye adwuma kama ana ye so mu bua me anti bua me na uchi bo fruit anajo uye ni se ya na apeja kakra so ama mba chere bi ya da se yanko nsono mamra achi moda community FM 4 yese mo hwe ye pa nya mihira mo oda MP kwasi akwa the radio station no na omo obi a text me so omo tie ye pa na London abao one ne yere ne dom omo so omo tie ye papa na bra musa IBJ yanhwehwa Martina yi chronicle de say bekwai suta mampon suta bra bia sending 500 cedis yanhwehwa Martina ne mfanisi kama no enso ma shrema me why yo sedusa brede na so tripri TV a Sompa TV e Sompa radio na obeti asama ya de be wiase nyina obi epe apomuden hu hia pa nti sedusa brede na so tripra na obeti ensem da ya de be yensem nyina ne se ensoma heba kan ke asoye bia nyina papa apostle emeritus kodosafo e de aba wiase na ya dia juma ye no nyina se ye twe ya refree
yɛtwe ade free enipadua mu ɛma ne ba abɔnten ɛhɔ yɛ noma duro yɛ mfansa bato de aduro ne ka honam dua ya na aduro na ne nam kɔfa yare na ɛde aba abɔnten ɛnwanwa na ansana dwo aduro meta de dwuma kyerɛ blood group bi anko ne duro so e bia anko no do so o positive o negative mu nko no duro moment a obenya wo blood group duro yɛ de ka wede na aduro na nante nipadua no be wurawura kochina kɔfa yare na aba abɔnten ɛnwanwa yɛ ka ne sɛ awon tiase yadeɛ bia wo bɛfa na asase so wudi yɛ bɛtra mu no sɛ te bia yade na bɛwa abɔnten so screen so hwɛ abrante yɛ a wɔda so yɛ ɛdɔn bi na yɛde gu no ho no wodi gu no ho nya de bɛgu no ho sɛ wodi gu nya na yade na epie because honamani no tokotokro da honamani tenema abibidro purely a yɛ nyina papa apostle emeritus kojosta for de aba o ya noa yɛhwie gu hɔ yɛde gu machine yɛde gu hɔ a yɛde gu nyaa na yɛade ne prefine pɛdeɛ ɔwɔ sɛ ɛɛba ɔde gu nyaa yɛade ne pie sɛ nɛteɛ yadeɛ bi a wo nipaduam bi ɔbɛfa no asase so nko adeɛ a sɛ nɛteɛ bi aduro no abɔnten sɛ obi wɔ kasa na pampa wɔ mu wobɔ ne tiɛ ne ya wɔnya stroke sickle cell koraa na ɛyɛ nwanwa no sickle cell apɔmde hwehwɛ mu nkyerɛ sɛ nni aduro but oba ni detoxify yɛbɛtwe ne nyinaa firi wobɛkɔ labo yɛ positive deɛ but yɛade yɛ dɛn ɛmma biem obi a wɔnya stroke yɛtwe abosu asɔre obi obubu agu hɔ pampa wɔ no mu sisi kotodwe wontim pagya nsa yade bi a wɔ mu sɛ wɔ diabetes ampacho bra yade diabetes wɔ duro ɛbɛtu ase ama wo because sɛ wo kɔ a sɛ yɛkɔtwe yare na ɛbɛdi kan yɛ lab wo hwɛ o rage baabi awɔ no na sɛ wo firi bath no ɔba bɛhwɛ baabi a wo sa da sɛ wo BP a yɛteki wo BP no na wokɔ ba bɛhwɛ baabi a sa da so eti sɛ fire dem ko transfer fi fire dem ko tinchina ko and number bre wo hwɛ abrante ne ma black na wo nya efiri ne mo no talk chemical so as I amazing eti ne ma ko bro ne mu nyina ko na boy ne wo bubu agu ho eti hwɛ ne ma ye pie ba hwɛ o we wa mu sɛ wo nyini wo nka te firi ne mu ti wo nya free body ne mu na pie ye ba twia ko pem sɛ bɛsa sapa wa do ho so be nya stroke a wo twia abosu asɔre obi abubu agu wo twia no wo to asɔre obi apampa wo nanum pampa wo nanum nani huna de wo twia abosu asɔre obi o kidney wo fibroid e pa cho fibroid no ye ba twinzu asɔre na aba yade no ho no pacho on say yade be on zuzu asɔre ye twinzu asɔre afi na ye de drama na afi wa bo se tete na e ba bo se ho ato so obi o cancer pacho no for no akodu se den fabra ne enso man ade na ye kan anya bosremu ka se ya apostafo de ba ya na gidi se papa no onu denti obetimi aye eti fa de brand Soma Herbal Hospital na ye fa ye nu papa yi ne fa sa ya de so pictures dasu ya hwe on pictures dasu shobi etrimu enema free ntrima what ni ayo obi dio shobi na ho shobi yam hwe enema free no ba wenya free obi mu na eba eti so kotoje na ya ya so to asotwetwon so ntimpo jansa so anya stroke so waso fiti so ani kekaw obi wa no dware a odwine ho sa obi so akasa pampa na num kasa papa wonum na efere obi mu no sa yare but pampa wonum so tika mu kra untim ntra obi nchen wo ze nipa no wo twene ho brane ya ni detoxify body na ade na how na dro na ba nante awurawura trem sa na akova ya na de aba obu an kotodwe mo so far say ya de dro na be ka body no dro na ba penetrate obo body no ma dro na chinchini padua no mu de kodu say ya de na dro na akofa na de ade na ba bonten we ni nya papa apostle emeto ko nza fo de aba ye nimbra ebi be si wiase because adra blood group and sana dro na ko ni padua no mu akofa ya de abade nimbra ebisi wiase grofo bi ye bi bai wo do na besisi mu na atwetwe ne meba but wo do do no be kan nipadua no free ni trizu ko kan na ase na do na bo do nipadua na akofa ya de bia banti ya de bia wodi a abebata ho bia o se ya de no epie na de ba it is oba ha ema wo mo baf ye training ema dware mema so yes see hospital fe oba lab ni ebe ya lab ahwe blood group ahwe obi bia ansane ya ko detoxify obi a na obehia duro obi so ya onyede ohia duro obi ana ne system ne yetwe no ho ba bi atoto chema ho ba bi asenti obi ase mu odo yes I replace ade no na ye de ma ho enti ade na odo ya de chinchini na mfa man Soma Herbal Clinic na ye detoxify ma edu papa nya papa ye pure herbal pacho nya brofdo ye bibru aba yesiso adukura na utimi sebinom adukura na wo yare wo sa sebinom na ko and at the same time no sa de kanipadua na awurawuram na akotwe yade bia na de aba eti ade na wo do yade chinchini na aroso so obi abedu obi na oniska obi abedu obi bo so de ade no achini nti o tama obedu no na oniska ti wo de kakra ba bonya akura bia abra
na ye hu mobo na enito na Ghana hian so better than wahwe wo ma so edi aka nyina yade a woni paso nyina enya hwe o aduane a wudie no ena kofa yade ba apom di hwe mo cha say aduane a be dey take 35 to 40 years asa betra mu et every day wine aduane a wodie no eno na bekoso adu nya sa wo short period bo so wu et ene ya wotia say so wo sika so wo ni sika so yare brani antwe obu ana onyare pato onyare ncha sa onyare o ani when e kum ni pantem when e say nipa enti wo ne da do gu wa ade na betra mo ebeku no ani wanum ya ye twefuru mo to what say divie bebre so ga Africa ye nyini 42 68 72 asemanyini eso nyankopon Bible trade but nyankopon twefie bi amenipa because ebitum nya 120 bi nya 140 esa no kra say Bible twama esa ye nu 80 ne ewa so say obi nya 140 say so ko obi na treasure mu o mu mande a obi di Africa eto omu tweye ma wuwu ase o de normal no om de aduane bi eni kwase ye de abre eno na papa hwe ya o de duro ya ba wo de kanipadua na atwe yade ni nyina na de afiri mu na onya ahoto na da ten yaso wo hwe bam ya hwe na ho eni ma afiri banya wo ne mu wonya apie no anuane a wodi na abo no sa eba beku no ama ne nyini nche na entizi de duro we kan e betwe ne ma nya afiri hwe oba ya odaso hwe na chi ba bia ya white ba bia ya black hwe ni trim eni ma wo ni trim nku eni kwase o de kanitri no tiri ko ni mu e beku graduate does when a black ni ya won mu de wonya tuatua ni mu enti when na beku na ma wonyini nche no enti ya twefiri mu de abode na de no ho afọ de oda out nda fifre be free wa ma hu say afro wa okay enti ada na oda ya de chinchini enti na wutie ye nyina ya papa apostle emeritus kokosafo ye na se ne pa ode aba Ghana na Ghana ehian o mahian obusuafo ehian na ya de ye o be aka na for ye ball pampers ebabo pampo yo ba ebabo o ye be ma ebabo eso ne ya wote asemi brane ya ntwe ade ne firi mu na nyiri che na hwe wo ma ne bo oman no na oman ne hian yade bia mo se okotodwe se osisi se mu se oni se ulcer se cancer se typhoid se diabetes o yade bo bia but if infection bia ne virus bia beton bia man kra de esremo man de mo de no monya opportunity obabu na se sabe enema berube ho wo de kwa nurse ni ba na on hu ne say wo problem say o mo adro ni bia wo de sese ho o ba na o ba bia kama ho kwa ketekete abo na ma bebre etu wo de sa opportunity na wo yo ba de be hia ho aye wanda because under the show no be for no we are no sound and now ba ma so be hia boxer the show no be for no sound sanity enti adro no hunam dia na ewura bia bitina de adro no fru na se ekukosi o ba reso no na oba ye won carry afero ba so ye si hospital fe ye tum di ni pato e na so bank na so ye wo lamte masarati enti asa ba no ye de number so no esa ba tudwa obu ana o kaka no bo tie radio no wa TV bi na ono so wotimi anya bi na wafa 0546 73 55 22 0546 0543 73 55 22 0244 92 80 26 0244 92 80 26 0249 321 803 0249 321 803 and 055 175 2224 055 175 2224 sana tete na bacha number si ufra obi abefa ko djuma no suntina number sai bebre no di ade bia moya de na eno chesa wo ya de no ide do bacho ye wie ka kasa no memenda ya nya adwuma ena akwasi answer start 12 o'clock yeah that's it do bibia say nyame so chira obia 21st clinic for say omo ye European tour womu ko Europe ye ko the sciatica odi for mi di mu akotene etika ho ni ye ko ho abuchi ba bia mumra mo makadem mo yali mu sisi achia mo nan kotodwe akeka bom sadanta no mumra odi for pokobra ka betimi afre WhatsApp January now they are you booking sciatica expert 0244 you be massage wa 915 ses wa 116 yeah yo come on 0244 915 116 yeah babuch mem English edusa madan sienie bomodin nanumbi edusa dru eye maame no onimudi o se ni pedwe nkoyi kokotua woto esi wasun esi wo minimum ba bia
no na emwa edu samala he eno de ye nom a malaria no no timedi na wonum nyina no ade krem so twini kakra 110 115 piwak 3p garlic mixture ente shewa pebinom fesifie ho onsano na babusuanim ene office ho ema sha so ofra ye kutu dodo ehwe pai ebi etu no bia 3p garlic mixture sister man no was me nom dodo o America 824 Abishop apempradie kopanie ma papa o yo ba na nam ho ne wan fa ne ma papa ngu a me man fi o fa so sun ye gu nsa ye down na wo sisimu na ye kama for 4 cities 5 cities ko yi ne ma papa na fa show girlfriend sa madam Auntie Joyce tuzi papa na dia no dia ye wo e ba cho menene ti wona na nyinsen ko bai wa mawo be ma wakra no say about 3 years 3 months teme wo yen ohwe me kakala beto akura ni di ma me kwa ashore bai to beto akura ndi no bo kokoko de me ho ade e she date yo kwa akwa me ho ade enti mo a me hu de ye bi afi ohu me ese kaka motubi kura o menim nanya oni ne natifi e ba cho metimbe bi no so timbe bi na me ko afi do mpo ni mahwe Inti di mosa me de mi so obesesa enso solo di scam ankola aba ma ye aduane no mu abeje ko ene ma no apake aba ni mesi no mu abeje ko sa fede chese sika no de man ankola aba no kola wajai se menu aduane na medi bi wajai akora ni shodi ayu wenyu obi a bibia bi sisa abri akora ni yale ma me de no ko hospital eje ne to wensi hoda so da enso me frɛ ne bɔ na mane ado ze sa setan no ntira bi enso won kan kyerɛ me susu na sɛ de wo ye kyerɛ sa tire bi ti wa fa ho adwene no ntina me de na ba ha sɛ esi wontimi ne mentena wonya me kwan na me nkwa na me di dwa ɛwɔ kakra no me sika hye me tena afia o ma me sika nya me sika 10 million o de mam 10 million no de mam o mama kon man ye hwe diskane hwe ema adu di mechi ena bire miskanam di ye adwuma kakra sabe si sabe onfa akra ni nko school kura o se da bi akra ni nya 3 years be school akra madada o man pedifo o ma e ba kitu akra wi na esin MCDC no be wi ana ena wakofa abadoma se di ba akwa bere nti wo twetwe to ono ankasa no hwe a oni subai but ebusa ye no ye hu ni kuru 4 years ni nyina wa hu so oni subai oba fefe Auntie Joyce me wo ye no e say maami ensemu a ena wasa akofo mu wo me mechi ba ko ahwe ne nurse wo ya bewie ba na ne say na wade ani ho bo kwante na man enso wo nka wo sole no ne wo beda me ko ho nso me ko ho a one me na na asemo wo mi so wase mi kunu na me wale ne dada e ko fa ge bi mpra na sa again esi ai no okay ni say me wo ye no oye ne say on de ne yire wo a gisa akra ne nya na mans ansan no ne na ide ada na wodwale adu bi first no otisirim ona no oye wodwale adu ni mu antisise enti adu no odwale ye no so ne yire wo na so nya na mans a one ne ena enti me de me wo kan asan enti wo twa na mans because why wadura me nti meye ma adu ne bi ebeku ana ase be obi be enti me de na me ano e wo saadi no to the sense me bani nya na amansin emu na mete se emu na mete so say me yesi ayem tinya dia wone me beda se akura ni nya na amans akura nya na amans ne so onwu ya ne chese ade ni bi nya me sa akura ni nya na amans ne so wudia akura so nya 3 years hwe nye no afedo osan se akura no kura nye ne ba ntina akura no wo mpene enhwe ne nye ne hwe akura ni bode kwa brensi eja kwa brensi a wo fe so kokoti jade wo kire na anya kola o se akura nye ne ba nso akura de ma mi kan ya nyini ese wu na bomodiana ya frɛ wo so beje ya frɛ wa wo mfa ma jade wo ye no papa wani afi we amamu wa mesi ena yiye we papa panimu die na wo de pran ena me de obanya na amansia ena me ne na de e de adama o skapa na sikade no obi ena wo de wo medem ase
Yamini ya limited. I be jemo friend. This a jump on tete by 4 na emfadua ya. Emeto aso na 5 1 minute 10 minutes na fa course. Mo friend me da say papa panimu ya ho say mu ana wote wa na woni yi no sebe o. Edi na no woni yi. Wo so emma. Also so sabi was so emma. Fise say sister ye chi wakofa emma mi ensa pa dia. Na just also so emma. Na edrum pempen so bia obi won mo a enipa ho fro no. Enti asetena no konyi obi wo fra na just won nyina kono bio. Enti ma won tan no mo nka say wo mra meja na papa no ja no krache. Aha, enti no etesa mo transe na esum bio so nsum no. Esum bi na just wo sum je say ha Nyankopon adum ade a edrema won wonya ba ko aka wonya bi wonya bema fefefe e ma nya wo ya wonya chede wanyini wo bo ne bra so wo bo de ma no nko dwete kura wo so wo ma obi 10 million eto de be wunua aboa ti ne America ne say edrum pempen so bia memma mpanimfo no bia wo mu nyina na sabi wo mu yare da ho no mo a wo mu nya hwefo no ya ne firi say yo ebedru ba bi no na wo hia wo ba na ma ne nya so wo bo mu kwase na site teacher ne sere ezinya shi nya we ni say na abusia kwa pa cho say enya hwe obi ani wo ya wa enjo say ya na de nam da ante so enti ne ya kan say wo bu obi kwase ahwe ni yie bi so nya wo nsunsu aso obenya wo akatua so ya dia ya ekwa ya benyina e ma de bia meka ho me say ye ma no ye abosom ya kanchia ya owura mama me kanchi wate janu chese wonya chede ti ya tuensa frɛ no omomoden na na ese oye no oba be ye papa bia di for baby am fa kofi tachima maami bia e container ba maami abesoni ni kum na abeduru na papa no no abo epuru o betade a onu no yi ma no twa na yi twa na msi wei se ha wa ha maami wei wo mama ba wa brem I drew said you abo epuru di ante obi abo ante na mse de watch the ochrai sabre se bra hojo no eno dia beto ya tiante mo ship polina bra mo ship edru ana ko modi bia shemu okay my lady me da say edru mre bi a ema bi no mesre mamo ntena se be ma be ka se woni wagya ya ansa na ade nso woni wagya cause ya ma mi asem wo kan wagya woni tirimu dada eti wono no pretend because edi aduro ni yakodwale a gese bosomi nkro ansa na be ma so obetena se ono oba na tie makodwale aduro gese bosomi nkro ansa na me ne oba beda me ne oba beda na no sa ro de tire bo ma chechira bo sere ho ana sese da bi we na ada my lady we na ada nti drum na bia ma binom ma mo ntena sese me ma me kan kire emma bie na no me kan kire o se wagya o kwa wo asetana na wo timi se wagya wo ni tirim sabe wo mpew wo hia me ma mi starting na semu ya me sister starting na semu na ase ya ye de but akire yi no na ase ya ubi ya be because na me se bia wo he da ni case na emom se be ba be dru se ma wo emfie mi ensa na be ma na hwe akwala ndi teacher ni a wo be education hu hia o dabi teacher Debbie was a teacher. Na teacher ni no. Teacher by no car say. Teacher be open kwankura. Teacher ni oh. Na where do you penny? Na kesa na ko fa de what to do. Where to me and to who go to the end. Ah, go to my lady teacher for the kwankura. Oh, so ho. Eti ge bi kura nka akọ. Na so kura so enye ko hye bia. Enye ko hye. Na wo mo ya wo wade bi wo ho. Ya wade bi wo ho no ma ni pesi wo wabrabo mu a nyame de ma wahunu nyansa afa ba bi cause e bi ananka wo fa teacher anka bi aka ne ka meduru ba bi adure e ma bebre sa na ma na yeyen duru ma bi ase memfa we chena ukotu bi ana akofa ase ba yen aba na mo ni ameka kira me sister ekura say media kura say wo betie mi anka we na nipa wo bi anko fama o nipa wo ja wo so se wo twen ama na besumu wo betena ho abo aberewa maame wo betena ho abo aberewa kakra bi na ekuta wo na wa fa your business na mum my lady wadawro ma akwala ne die akwala ne die ne ba no akwala ne si eja na ma na ko ne nam ne ba bi na kyena papafo ko na mo hwe ma no maame ni amesra bata bi no se wo na ba ma ne ti asenko ade mra bi esafata bi asa esa akwala ne hwe papa ne hwe akwala ne bi a mo hwe wo mo nya sa wo be yi wo ka se wo drop mu ntuma nyina ton de ahwe wo ba no wo tira nye da wo ba ne benya adwuma bo so me so a
sika ɔde ba kɔ ma ne papa utira wɔte a wahwe ya betimi afa utirim kɔso yɛ dan a wɔyɛ ni mogya enti wansa ɔde na ba asase so de ɛsɛse ɔhwɛ no enti yɛsrɛ abata bi no mu aduru ma bi am so wanhwɛ ne kora mehwɛ ma ade no papa ne yɛ adwuma sika kuta na otimi didie ndie yɛma mmara bi nya dan enwe wɔ mo na mmara nya adwuma no wɔhwɛ ne ba nti my lady wadaro me sɔre nkonwa so a sɛ papa no so ɔbɛba so ɔma nya dan a bɔle na nya ya yɛla to ano oh my lady nti we die ma me wakoma to yɛ papa ni sabi so wagye anyini to obi na nka Joseph abako we wie na esen chese we ni die nka obi die wie na esen ada na obi die die on tena fie dey my lady wadaro ma ye sɔle nkonwa so a ye mpa se mesi brɛ my lady wadaro ma teacher for die ni bebra atenti ye beka omo ni je ho ebimo my lady ebimu difo oh my lady me nkase binom oh dabi wonu ni wawole ne kura ampo na wie no onim ni pay onso ni pay obedi do oba ne ho a kopim se wodo no watuna firifie teacher ni ba no apam no wonu ma teacher for de omde ma no teacher for emema Mr. Champo won't be da edi for mema de omde ma wodo benyin sa wo ba miensa no asakofa young girl of school papa bi obi ana obi aye makura bi teacher ni wa wo memu makum nine no asakofa school ni oba ya was me meboa wo oh me apo me de be ma wo sa no me to school dem wo teacher ni ba me ka chem sa nya no kure what has here teacher for condemn the professor mami nye kunya teacher da bi baby okofa ne ye baby ofa ne ho ne kama teacher na fa na kasa ko wu we na aboa one malady one papa no nyaaw me pokoblo be se papa no nyaaw obejaaw two obesumun three obeso odwetre four obehwere ba ye manifo no ni da because wo pe e no be fa ho and wo han so no wada wo no wo eti nsiran kan se nyame aye na donu ye nya ba free no ho wo be hwew atwo tira e de kwa to school I get say nyin dribble da ye bo bunti to papa so because untimi go she obi woni so pe ma ka mama mi ka che condom woni so pe ma ka che condom mi na mko ka kra no mi na mko tiska jo mami madam ko se usika we ga ba na we ye kilib min ka de twi no ba chimatum e ye kilib mami ko se siska no e ka bia wo bia na ye be hiska na fi no wo fa no ni wonye siska na de wi eye mabawa ana wo to container na wo nasi ni ba wo akokora wo kwati mo emre nasi ni ba obehwa wo nasi ni ba obewalo mi hu nasi ni a papa ne twempa ka bi ko ho e kwati sini so ai nadia na wuje nadia papa ye wo kwati nasi ni come yes na ka ba ka che papa maka che gani se me wi wo no che papa ni sika bra ni ehwe se bi ko ni anya ne ya wo di bi di ma me ni na de obi di video anya ye nasi ni a ni papa ni friend say papa ne fa sei kwabrensi na senior ne kwabrensi etwempra ofie so kokote maami a wa esta ho esta papa ne twiridi odi papa kwabla da kwabra ne papa ne sim ana wuso wa ye container ma wo no twiridi ne kwati mo ye mre brada mi ye fa sin wa wu ba o so hwe no enye kwata se malady meme ni binom sesei wo sia ba kwate ne pa o tase oh yes na wa fa 2% malady mi enka me nipa bi di bone malady me nipa bi di bone wo sia sister dia wa ye no man somu a ye de court nkrata bebre bi pa cho betena ba bia wo keka kro no e pa cho pi why no mpensu enwu ne so ni pa cho yenko power Better say, Yachia, Yahefo, any Etiefia, Power Specialist Herbal Hospital, and as a Sia de Yedo, Echo, Yakoshe, Yapum Day, Ewo Honum Power, a by a Yanko Pardom, we had Namia so, Mamma Doctor, Akosia Dia so, I be brave, Yananka, and Daswasa, Nankaya dear fire near fearful no mumno, and then Yanko Pardom when I nupa so, and have a muscle, pure herbal so, and our day a be Herbal Hospital Cassia, Yakohonia Japum, dear Yanko Pon, a fire nupa. So esa ya de ye ka
power specialist Herbal Hospital there the eba wutirima hepatitis B say hepatitis B pa we be power specialist Herbal Hospital abepie ma me akoso adua ye anim na se de wodi sun ni awerho ene sebebo nipadua ahwinhwan baye na obesa de awerho ne osun akobiem dedabi ensi ewo yaso ye ho eno nti dodo a yahwe na yaboa ama yade na free won so ekro no ena mo dance die so ma abasobode de ye fa no kwa ewo aso ye ho abasobode bebre ene age eba hepatitis B a eno nti na wote power specialist nka na se hepatitis B nko ena aba wa adwenem na me pese me ka kire wawie se enya ha bi nko ene ehye ewo aso ye ho na emom yade ahodo bebre se oba na be ma wo hwe me na wotie me na wosi mi kotodwe ahono ensu aba begina mi kotodwem eye den ne ensu no ebegina wo kotodwem sabi yefunu no kura ye no ensu gogum no ayefunu na ntimi anhye me anka se ensu agina wo yefunu na emom kotodwem ena ensu aba begina fasa wo hawo no ebra wodi be piem e o ma me aso ya nyankopon adom obema waduru achese kwan ensuo no befa so be wi afiri kotodwenum ama watimi anante kwan sonko so no ebu adwen nti ase so enam yade ahodo ni nyina wodi be piem e o power specialist Herbal Hospital nyankopon adom nti ho beto ama sebe oba waye oba ama bema nso waye bema enam yade ni bebre eji ye ma yesem efiri ensem ti se mekasa ye be mu aduro ama oba waye oba menkasa bia ye besesa wodin adwoa akofre wakua na emum enam yade ne baaye ni ntino sebe o baaye no enika eni hobiem ema be ma bia ba na okọ obema so ne ama obema afon yade te syphilis chlamydia gonorrhea be ma tena wo so echa sebe obema ye na ekeka wo ne nsuo fitaa bi efimu ba wo no obehia na wo ti yaw ahodo no etimi sama be ma no efon nti oba no kofa no a first no hu se be ma me ne tie ne eye se de bi kro be ka kyo se wakwaji aduro da bi yade no na eye sa oba power specialist Herbal Hospital sebeye na enkodru brebi ni enkasa wo hunsuo no asei entimi nyinsen oba na oba nso yenkasa candidate seye umre bi gonorrhea syphilis ebetna wosunti ene wanya PID chese wawodi enuma yekuro ama ese woni be mehia kura na ensuo no ese ba abonten saa wo hawo ni nyina no wo hunu bi enne ewo wawariem anasa relationship bia mu a bra power specialist Herbal Hospital nyankopo befa yeso ama ye bibiduro kan ya ye de djuma na menam so esa yade ahodo no wonso uba benya wo chefa Kumasi ye wo feyi ase adua ya junction anase feyi ase no ye nye Jesbro filling station ena edi animuhwe enkran so kwa benya poku ase ACP kwantempon no eso ena takrade nso takrade Anaji Estate yene Anaji Primary School no ena edi enhwe ni mo medafo power number no 0244 544 422 0244 544 422 ena 0200 383831 0200383831 WhatsApp no 0555 797878 nya wonna mu bia abro wadwen na wonte ase so nansa wose wafu ayeretan tese wafu na esa ayere ye no esokra papa I say stretch marks bi wan hwe ya de be chena ha san wonte ase enu nti ama wo de hye edum ni adan eye oso bi kra na aba odua ene ya de a ebetene ni padua mu no sunso aso ahodo aya na de breye no ye nuane aye die nyina aye chemicals ensu aye nom aye chemicals edidi ekwa ni padua mu nyina timi de yade ahodo ebreye fat liver aba besie yen etete yen ha ye pa ye ni padua ye kwa ye ba edidi wi a akwa na woni padua nom chefa baabi ene sone aduane aye die ne de enye anase de esese eba abonten saa na nyankopon eye yen enti ebrebo no na ye didi wi a saade ye wom de wase fa sabe agana mu junso ba abonten no eno na eboa ye na esone so edeba na enso so sa ebrebo yi ana liver yi ena aye mmere ye ne entokura hodo ti liver no mpo ho no enti ebasa de wase de ba abonten no medofo entimi emfa ma abonten ka ho ni nyina so edi sunsan so ebre ye da bia ya ne edi sunsan eniema bi ye emfa to ho kire wo se gata da wanimu na enetie kom unyi enetie kom unyi a ebedru ba bia ensuo beto enetie ni nsuo ni ntimi nko no ebufa abonten
a ɛdi nsɛmɔni bebree saa na brɛboɔ no ɛteɛ sɛ aduane a ɛwɔ sɛ ɛsɔne so de ba abɔnten saa adeɛ ne efia wodo a wɔsɛ de ba no ɛntimi afa ama a ɛka ho ɛno nti ɛde wɔ haw bebree ne nsunsuansoɔ ɛna ɛbrɛ yɛn nti nɛ ɛtimi sɔ w'akyi ɛtimi sɔ wo n'ase wodo na asi fam kakra bi a na wo n'ase ɛɛtaatae wokɔ kata so a wontimi ɛnna ɛnyɛ ne nyinaa na ɛyɛ duabɔ ɛna ne nyinaa na ɛyɛ yadeɛ foforɔ ebi titiriw nyinaa no ɛyɛ fatty liver ɛnyɛ fatty liver adeɛ a na ɛyɛ hepatitis B o san sɛ yadeɛ no ne san yɛ no ɛsesɛ ɛno nti na wobɔ power specialist Herbal hospital a yɛtumi ka ɛde kɔ lab anaa scan anaa physio ɛhɔ ne yɛbɛhunu yadeɛ no ne funu asibrɛ ne yɛtumi atu ne funu ma ɛne yɛtumi ɛde ama wo ɛno nti na woba wode yadeɛ ne ba ɛnkyɛ na wo ho atɔ ɛnyɛ biribiara yɛde mfidie na ɛhwehwɛ yadeɛ no kyerɛ kwan ne yɛahwɛ ɛde aduro nso atu n'ase ama ho atɔ ebi a na wohwɛ me wode ya no ɛnyɛ fatty liver ebi a na wɔfu no wohunu saa da bi kɔ hospital a yɛsɛ biribiara yɛ kama nanso typhoid ɛha wo paa kame a yɛsɛ bosome nan biara de sɛ yɛgye wo to hospital m'ani so bere me makoma ɛbɔ ntɛntɛm me ho tim fifire me ntimi ɛnna power specialist Herbal hospital na wobɛpie mu wɔ hɔ nom a yɛbɛhwɛ ama waduro ma typhoid ɛma joints ɛma sciatica ɛma sɛ obi pa wɔ na wɔ ho ayɛ den ɛde ama no na sɛ sɛ kura fibroid ɛne wo di asie na bɛda na wɔ na timi aba wo mensisi kura ɛntimi ɛmmɛ yie na bɛda na wɔ na timi aba ɛna wokɔ bɛɛma nkyɛn a mohyia wi a wobɛsɔre na nsuo na san akyi na ɛsɛn ɛba mesɔ bɛyɛ den paa ne duabɔ na emu ba ne mu adura saa wɔ ne nyina bɛgyae ama wo ho atɔ na watimi akɔ ɔdɔfo nkyɛn na awoɔ no ɛtimi aba ma anigye aba diabetes ne nyina no de bepiem pressure hodoɔ ɛwɔ power specialist Herbal hospital a nyankopɔn ɛbɛfa yɛ maame so 0244 544422 make us say ya wobɛtimi afrɛ doctor na deɛ ɛha wo bia no wakyerɛ no na ɔno nso bɛnya abotrɛ ama omuayɛ ama ho atɔ 0244 544422 0244 544422 and 0200 383831 0200 383831 WhatsApp no 0555 797878 0555 797878 enupa hodoa yɛde aba adwaso no nso ɛbo adwuma sɛ wonya bi sifie na woni abusua no ɛcha no ma ɛyɛ adwuma pa wɔ nipadua no ɛma ne boro so adua ya Herbal malames ɛna wo bɛnom ama typhoid na aba sisi a malaria na aba no ne nyina afiri hɔ ama medɔfo oho atɔwɔ adua ya Herbal malames ene awodew wani so tabriw aya na enche wo nante kakra bia na wabrɛ na wakoma ebo pelipeli a kɔpɛ adua ya Herbal malames efiri power specialist Herbal hospital etisa wokɔ hospital na drugstore pharmacy shop over the counter bia na yi adua ya Herbal malames ma waka wakoma to yem na ennom afei kofka Herbal mixture no nso obi a wabɔ wakyɛ wutimi bɔ wa na wona mokra na wani subiriw wo bo ɛhwe wo sɛ ya obi bɔ wa na odwonso no ho me so kɔkɛtɛ so a wuntimi na wotena ka mu abobo sanse ɛwa na duru baabi na emframa kakra bi fa wo ho a na ɛkɔfa asama ba kofka Herbal mixture efiri power specialist Herbal hospital wono no mo a ɛbɛboa wo pa ama ɛwa no ne nyina ɛgyae afe adua ya Herbal tonic no yenua no ma ne titiriw de ɛboa ye pa sanse obi wɔ no osimi bu mu nsa ɛmɛye ɛna ne mogya ɛwɔ nipadua ne bɛma nso a woyɛ adwumaden no ɛboa ma da bia wa hoɔden no sanse ɛbɛnane mogya ne nyina ma mogya na di afusan yeye sɛ bɛyɛ wo bɛyɛ adwuma wo bɛte brɛ no ɛde sɛ wayɛ ɛkɔ akyiri pa obi yɛ adwuma kakra bia wɔsema brɛ kɔpɛ adua ya Herbal tonic ne bi na nonom na entimi ɛmboa Herbal ten no nso ɛbɛboa ɛma sɛbe wapɔmude no atimi asie kama ama bibia akɔyɛ mɛmɛdro gyirikagiri no nso so ɛwda so ɛwɔ dwa so bɛma wo sisi wokoto fa adeɛ kora na ayɛ den di ama ebeyi wo sisi mama ne nyina na asiesie wo ma ɛnɛ wo ne ɔbɛhyia ɛnegye atimi aba kuma ase yɛwɔ fei ase yɛne Jasbo filling station ɛna edi nhwɛnimu ɛna Akra so kwa benya poku ase ACP kwantempo no so ɛna ɛwɔ Takrade Anaji yɛne Anaji primary school no ɛna ɛbɔ ho 0244 544422 0244 544422 and 0200 383831 0200 383831 WhatsApp no 0555
797878 yada mase that's na yebese yebeshia power ane onsuko na kwaje wa yarehwe abusuafo enti madam Joyce papa na yafra na yeyese ene ne bekasa afi yafra na wonfa enti ofin so kokote de ekwan wanso enwa me pa chona na bram porta frija we wa cement enti ya soli yempeda ne yenko na yenkonko tie di ewo mu na wo mehwe ne ba na maami wonya na asumdwe kama na asumdwe nso emra abusia ye bie ahoma no atum 028 na dem refi number 0554931931 0248931931 na unso bra wabadi ana bra so 0548931931 0551931931 1 Hello. Hello, Mi mami amrini papari. Asungenka se pebram. Oboru jende jiwe ni debe contractor papa masumu kuchi. Na mincham da papa masha. Kuchi ni Dr. Meza. I mean so mara. I want to know a bit of food market because you see come what the baby Amen. Dan send your can say more to mind. Who are you saying to answer the real pa? I have no couple doggy. You clash. Oh, me. Kaka me can answer me the message. Oh, say, many of them against himself no. Uncle Yeni, baby on only thing you money film. Webu ama otimi wema. The thing ye, a lot in the Montini film. I said no man, nothing is there. And now the pattern you have them film. We are Bema, we are buyers and a whistle shop. That does it depend on Roma, a year. You must say you oh, my papa, I'm not saying him to I find you. I keep them my Nigeria. So I'm not a quack baba. It's a show of any. You got out in the Japan. Oh, yeah, man, Jano. They don't get me. They are not the Indians. That's slow. But yeah, sure. Yeah, that's the original. Hello. Hello. Mira, would you and you? Basar Kiwan, you into. Oh, in the is maybe Beyonce and Beyonce. So, hey, don't want them to say their move. Don't want them to say yes, better you do that. So, Papa, what do you want? Only yes, what the other sample. No, my just said, what what Papa, let's say, and life. I'm from an uncle for women. I usually show Mosoka. You're pretty bonnet. It's what you yeah, that's say hello. Who Pato Yanko? Yeah, Diana. You know, very well. Also, something we quiet. I was in the at the Anshamo. Yamshamo. And if I didn't change it, you will never be brave or what. On the move. I don't see any sort of way. I'm not going to say one because maybe I free no. You won't be being go. If you are that I am few. It's one no mindset mission to be sent for yes. If your name is returned to be about for one thing. Because talk about one thing now think of us Korea. We don't want to go before more about another father. And the Sabbath one about the idea. People take no offense in any. About one time a fair one car. Things they are using now. Yet if you have the ATM or you can take the paper to night show. It does say hello. 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 What you doing into you? But our friends speak at the paper. Into you. Hello. Good afternoon, into you. Hello. Hello, ya tu kakasa. So, me starting to go. Yenti. Mama tie mu husa. Ade we die se twem. Hello. Hello. Pacha udi yenti o. My lady, good afternoon. Afternoon.
So for you go free. You also into you. My lady, Yamisho. Amen. I was your papa, Tima Mangana. Only Obia, we hear Jumana and say what I'm in the That's but the conference is now. I've not telling Yamishan. I am passing with Jason on Mwakasa Air Canada and then Yamishan. My lady, gay said no. So move him, son, and yet you saw the film. About Sano who believed in a wedding. But about Yami, I don't know. I was so family human Yami said, Yakupon TV, and money free. How be to know because of Mrs. Basana. Yari and Nemo, Motos, so no cook of what you need. Well, none of your how no, you manage. Yamisano. And my ladies. Then you actually must have a California. A babon tea, a kind of crack gunner. A tree of Yamisha, because I go be a woman fine. That's also Yamisha. Hello. Hello. Would you baby or cassa free? I'll buy some of the money that you are. Yentu. My about the two to the two Clama be home. The place will be now to down one of them. Is it? By the way, if you are that, but you are another show. The women kept to turn on to me. When we free one, me have a chapter. That's right. I put them to get the transport and by one and one. Joe, no about your chapter. That's you are not come on or buying some of them. Because you don't know, hello. Hello. Good evening to you. But the family members and catching up one. Mensa into you, Mensa. Yes, when I was very next in not now. When you 50 something, dream almost some who I want to see. Hello, move a production line into Sonamifa M2. Hello, I. Hello, ma. Mama, good afternoon. Mama, John, a radio drum. Oh, ma, what do you mean about the big one? Come on, you want to look at that? No, not Mamma, a good swim, a boy, Fremubako. Why? Mama, better now. To see who can you waha or mobefa 0241 126 626 0541 126 626 and 0242 056 978 who can see be answer fresa number kroyaso producer semati e framo amumfa e be no boa waje up and down wa pa chain abrampa 0541 126 626 and 0242 056 978 ever last call. Hello 541 hello hello Edo frenesi aha na ebrebe me kwan pam che obebri na me hyira mo Facebook for amenka mo TikTok for mo amoba yi nyina nya me hyira mo o kira nso be ye da foforo na agency ade ye to ano ofenso kokote ho ye ne ye beko na de wombia waka o wo monsua anti ho na ya ukodai onu aduane koi mo de mo kote adi mo bedura kire o agrade edwa ni page ane oba akwe kura torchlight obefama kodi aba modemo onslo we ngunyane ne mire boy emonsia odi unu otumire emire ba odi unu otumire woni de we merci that was what the man yapo